Bali era baru. Om Swastiastu. Sapunapi kadra realiti sarang sami. Dumugi sarang sami memulihang kerawian dan becik-becik manten. Titiang ide bagus putra Diana. Berados guru bahasa Bali. Ring video ini puniki. Bapak jagin lataran indik napi saling kuasani pidato. Napi alih-alih sarang sami mudi napi saling kuasani pidato. Iening nenten sane mangkin bapak jagin lataran indik napi saling kuasani pidato. Pidato iening kesenggoring bahasa Indonesia kuasanin pidato. Taris napi pami tegasnya nih. Pidato inggih punika sahaning daging pikayunan sane kawda ring ajeng anak sareng akeh sane madui tetujon mangde napi sane kawda punika prasida karesepang miwah kelaksanaya. Idadane sarang sami sane wangnya titiang sedurung titiang matur lugerayang titiang ngaturang rasa angayu bagya mantu kering ide yang widiwasa. Ige, iwau sampun lataran bapak indik pami tegas pidato. Tapi kiali-ali sareng sami sampun uning. Sane mangkin bapak jagin lataran indik tata cara maktayang pidato. Tata cara maktayang pidato puniki kang kepah dados petang sorot. Sane kaping siki impromptu utawi sane kuasanin pidato dadakan. Sane kaping kalih wenten manuskrip utawi ngwacen pidato. Sane kaping 3 wenten memoriter utawi pidato keapalan. Liwah sane kaping 4 extempore utawi pidato ringkesan. Inggih. Iwau nunyang sampun tataran bapak sane kuasaning tata cara maktayang pidato. Sane makin rikala iraga jagi maktayang pidato wenten sane kuasanin agam utawi tetika sanyane. Agam utawi tetika sama pidato kakepah dados 5 sorok. Sane kaping siki wicara. Wicara puniki mininit kawagedagan iraga ngolah topik utawi tema pidatanyane. Sane kaping kalih wirase. Sapunapi iraga ngrasayang maktayang pidato mangga nenten sekali anak ngapalan. Sane kaping 3 wenten wirama. Wirama puniki intonasi suara tinggi rendahnya nada sane kebakal rikala mau pidato. Sane kaping 4 wiraga. Wiraga puniki semi telaras utawi ekspresi liwah gerakan tubuhnya nih. Liwah sane kaping 4 wenten sane kuasan wisata. Tinggi punika nyobiahang pidato antuk pikayunan sane manut ring wiraga. Inggih. Alih-alih sareng sami sampun muning sapunapi tata cara maktayang pidato. Sane makin sapunapi caranya nih mekarya pidato. Rikala jagi mekarya pidato patut kauningin kerangka pidato. Kerangka pidato sane kaping siki wenten tema utawi untang bebawasan. Sane kaping kalih wenten murda utawi judul. Sane kaping 3 wenten pemabah. Ring pemabah puniki kakepah dados petang sorot. Sane kaping siki wenten pengastungkara. Sane kaping kalih wenten pengayu bagya. Sane kaping 3 wenten swasti prapta. Miwah sane kaping 4 wenten ngaturang murdang pidato. Yeni sampun ring pemabak kekaryanin raris ngelantur ke daging pidatonya nih. Napi isi pidato sane jagi kebaktayang alih-alih sarang sami. Yeni sampun ring daging pidato ngelantur malih sane kaping 5 miwah kaping 4 inggih punika pemuput. Pemuput puniki kekepah malih wenten dados ketiga. Sane kaping siki pamicuta utawi kesimpulan napi sane kebakte ring daging pidatonya nih. Sane kaping kalih wenten pengampura miwah sane kaping 4 wenten penyina.
Inggih. Mangga ali-ali sareng sami nguning sapunapi bayangan kerangka utawi tata cara makarya pidato. Inggih. Iwau sampun lataran Bapak akeh pisang napi mantan sane kuasaning pidato. Wenten pamit tegesnya nih. Wenten tata cara makdayang pidato. Agam utawi tetikesan. Sampun kenten wenten tata cara mekarya pidato. Miwah baos luwir saking pidato punika. Bapak Nunas, mangga ali-ali teh sama-sama puniki uning miwah waget indik sane kewastanen pidato. Inggih, wanta sapunika prasida Bapak matur, yening Bapak wenten iwang atur, Bapak Nunas jangrena sinampur. Sane kapinguntat, Bapak sinep antur paramun santi. Om santi, santi, santi.